Kublai shibu ne piki parlok ki parjor ki baju stanan ban pej ya ki video nak ni ka channel jonga bat kum churu ya pi ki parlok ki ba jus tanat ban ye pej football ban ye kersan football ha ki lik beper te hakane ka khlimat ka menta khandian ni phai sa kaching khun semi final ka ban salong jong ka champions league ba menta osnem kaching khun na pren ki artali ki team baklan bor ba ka ba kriu football Chong ka chala bat ka perthai ki pai khmat ba kata ka Bayern Munich karat ba chong ka Bundesliga Persha ya ka Paris Saint-Germain karat ba chong ka Ligue 1 katkum ki jing khun ha ka ayom mela ka baladam apren kini ki artli ki team ha ka jing la ka Champions League ki la kendu khan rusin bat hadu khandai sen la chop da ka Bayern kat ba ka Paris ka chop nyusin Bro artuli klub kidon ya kirang kai remdor bat bapok mat ba. Kabayan kabala alam da unwer urang apkul ba kat nang temen nang satar bat harikin kum striker. Nang ta ki player pokmat kum ulis Luis Diaz Ukimich Jamal Musiala bat Alphon Davies ru. Kaparis pat kabadairu ka defending champion jong ka ayom baladam kadon ru kirang kai besatar ba nadu Osman Dembele ubadang sudap yo ya ka khusnam Ballon nang ta Vitinha upro midfielder Hakimi Nuno Mendes kum kirang abden Ucu Neves bat Fabian Rius ru kendat ladang isu pej ya ki pliar kandai kacing ikhun kabaya biang borba namar Baro arteli ki tim ki don ya ki pliar ki bersetar bat ki pliar ki batuit ba. Vincent Company kum coach badang ke ba kabayan klempep unsai lut la kabut kabor ban ya ireng ya ki taktik chong ulichen Julius Enrique babaro ki septing ba. Tang ba kabas new bok pat ba Vincent Company uyo yellow card akacing khun second leg hak quarter final badang sudep bersya Real Madrid. Dena kani kada unumla banyak don mentalang halain kumbu coach hak fast leg bersya ka Paris. De parlong hak cingpet congpi mano bencop na pedeng kini ki arteli ki tim.